Dr. Harold Shipman hi Dr. Thale thiam big na nei tlomngai mi kher thiam tak le rin tlak adam lo te in thleng poa trope in pezo tak ani ti chu mitam zok ten ani na tura an lo ngai le be se ani a amai ro chu heng mi te ngai dan pi lama thudik tak in thup zok ro chu adam lo en kol te rong tak le za ngai na nei hlek lova ti hlum thin tu ni in heng dam lo te thi hun tur chu akut zala tlu ang mai in a hun tiama tak a chiu hlum to mai thren ane heng thil rap thlak le run thlak zet mai ati thina tanga man chu ani ma hian alo bera mi zani songa vel tal chu ti hlum turangai ani a acho rolin kar khata mi pakhat tal ti hlum thin anga chut ani bok heng dam lo atha ho te hi morphine mangin an thi ngal nge nge na tur khopa dos sangin chiu ta thina hetiang thil rap thlak hi kumsom ni don lo ti to in henga chiu hlum te hi mercy killing anti khongai na wanga ti hlum le ti pal thil thuwa ti ni lovin ruat lok sa le zangai na tel mi lova a thil ti te an ni vek bok tuntum kan video a chuan subscriber tengen na angin UK na serial killer anei to zong zong sing aver ther ber pol Dr. Harold Shipman a chanchin kan ngai thawanga Harold de hian heng thil rap thak tak mai hi engwanga ti nge ani ti te voi ni khat mai ni lo voi zani chuang lai tim na nei ei lo le threng chunga mi a chiu hlum thin hi enge a chan ni a engthil nge a be sei ti te ba ka heng mi ti hlum du na ril ru le ngai tu na hi in thla chon thil no pan lai atanga anei to thisena a than hnan thlat to em ni ti te po kan ngai thau do na tin anman chua dan le enghrem na nge an pek ti te po kan soi hau bokang Harold Frederick Shipman hi January ni som pali sangha zakwa somli paruk khan Nottingham England alo piangin Methodist Kauran Rin of 12 Vera Brittany le Harold Shipman te fa pathum zinga amilai ni in u meichia polai ni le nawi pa Cliff Shipman te ane bok Harold pa hi bungrophur truck driver ni in anu hi mi pakhat ve tak mai thenom khoveng te aya thale fel bera in ngai mi ani a chuang ngai dan chu afa ti ril ru le ngai tu ana po tu nget atum thin le Harold hi afa te ro rowa po aduat bik le afa chuam bik ane wangin afa dang pani te a in a en kol ulukin control po a control na sa thin renga engang thiani afa paina kom ti te eng thuam nge a imbel ti te ba ka a khoi local na chenin anu hian Harold hi thunun le khwa khir atum ani ber hetia midang lakatanga lakshana ni awang le athian kom tur tak nial po than sak kan awangin Harold hian thian fum fe tia soi tur ani tam lo hle hengte ba ka hian afapa chu midang te aya thabik tur le thiam bik tur angai na ani len em awangin Harold anu hian Harold laka hian beiseina po ani sang le a heiwang hian pressure sang tak noya Harold hi awm pha fo reng ani hetiang ni wang hian anu pan lai chuan zirna lama po adi thapol ani ve zela amai ro chu zirna run sang zok ara nu ero chuan thiam thei filor ani lo mai ba ka ati thapa ngai ani ve or chau anu pan lai atang to rengin anu in alo en kol dan adik tok lo nge Harold hian chapona le indu na te ba ka bidang te aya sang zok le thazok nia in ngai na anei lian hle a footballer thatak le infirmi thatak ni ma se thian tha ti han soi tur anei mang thlat lo anu in chuap cancer nat na ave ti hriat chuane hian Harold hian a hun tam zok chu anu kianga hian a mang deuh topa achang phei chuan anu chaw to tak ku chuwanin a en tlok thren heti lai vel hian anu na tor chhok jang khai tur hian morphine chiu thren ani a na tur reng om anu chu morphine na chhok jang khai thren ti a hriat hian anu na ti jang khai tu chu dam doi chu angai na pha zui ta nge ani kumsom pasari atlin kumsang ha zakwa somruk pathum juni somni pakhata Harold Shipman anu hian anat na tur lovin athita a makang reng takin Harold hian anu thi hi hreom ti melemo turna lam angchi alan chhuwa tir mi alova engma thleng lawang main a ommia mi thung masianu thi na hian thil tum lian tak pakhat nei tirin chu medical school a injira doctor ni ani atumangye in kumsom pakwat le ni hian Leeds kolama medical school kalturin scholarship po amuveta a Leeds a omlai hian anupui tur Primrose May Oxtobinen anin chara anin tonatanga thanga na hnu November ninga sangha zakwa somruk paruka anin nei zuita ani
Harold hi medical school atang hian kumsa kha zakwa somsari khan a graduate hemi nu hian Pontefract General Infirmary a thokin sangkha zakwa somsari palia Abraham Omerod Medical Center a General Practitioner GP position achelta ani heti level hian anupui Primrose hian anfa pani na tur a hringve chia bok atira chuan Dr. Harold Shipman hi anna a impezowin thahnem angai thei hle a heiwang tak hian a tho puite za le ngai nat po a hlo viau mai amai ro chu anna a tho rei deuh nu hian a chia le thahriat na hlo chang anei ta zeu zewa hemi chung chang hi a thian le tho pui then khat te hna chuan epilepsy anti phung zol na chi khat anei wanga omni in a soya ma se ani na taka chuan damdoi morphine chi khat pethidine alo addict reng to wang zok ani thung he damdoi ngol avei anei theinan le ama man tur hian minglem sang mangin alo in chove mi zel thin bo hetiang thil thalo akal pui lai hian tum khat chu receptionist pakhatin damdoi hral chu record na bu ledger a han en chian chuan thil dik lo le fel hlel la om ti mu in senior practitioner ne na athlenta a ngun daga chui chian ani nu in do tam takin phum ruwa om ti hriat chu ani tabok ti chuan Dr. Harold chu a tho puiten in soifia tura anti chuan Dr. Mizia ta na moilo khopa thinrimin langlo tura athil ti ru khailan sak ani ta ka wangin ma ni in thunun zolo khopin athin rima atho puite chu an khum hrep mai tat modern khwa atho lai hian a victim masaber iwaloin si chu athata ani hi March ni som pasari sangkha zakwa somsari panga akum somsari pakhat birthday tlaya tak chiu hlum ani a Dr. Harold iwaloin si diamorphine manga lethal injection ane saklai hian ama mangai taka enkol tu apasal dikapo a omvereng nge a iwaloin si pasal hian Dr. Harold thilti mek chu anupui ti hlum na tur ani ti reng a hriat bik lo wangin anupui chu amit mu lai renga chiu hlum ani deuh bera Dr. Harold iwai a chiwa tanga minute som thum bor vela chu damdoi chak zet mai chuan iwai thisen zungzam fanchuakin anun na adi top sakta ane iwai hi cancer patient ni in adam chuak to don lo ti chu hriat sa ani a hewang hian Dr. Harold hian mercy killing anti khongai na awangin a chiu hlum tamai nge ti chu hriat ani chia lova amai ra chu ainga po a chan lo ni se he athil ti hi kumsom ni chuang set in zom de zut maya mi a chiu hlum thin bul in tran na ani ama man tur le ruinana damdoi pethidin alo cho thin ti hriat chu le man chu ani nu hian Dr. Harold chu paung zaruk choi tir ani baka ana tho lai atanga ban ani a tin warning letter pe kani bok amai ro chu action dang ero achunga hian le konilova chu mai nilovin general practitioner ani na angin mundanga ala tho chunzom thei tho don ani ma se vandoi thak takin Dr. Harold ani na anli saklo ero anti sol poi ber pakhat anita achunga action na taklo la chuni se nakin zela atho puite poin lo hria in damdoi man sol chung changa anlo veng thong thei tur ani a tin nuna tam tak aswa tur po ti top le ti khailak sak ani thei tur engpo ni se tuman kan mahun tur hrebi khek lo le anha thona tanga ban ani nu hian hunrei vak lo chung chu drug rehabilitation clinic York khwa a achim ve thina hemi nu hian medical officer in hunrei vak lo chung omle in anu sangkha zakwa somsari pasari kuma Donnybrook Medical Center Manchester Bulmaya Hyde khwa a general practitioner GP na bok achale ta ani heti lai hian Dr. Harold hian fa pali lai anei ve to bok he anha thona thara hian anlo lom thiam hle a senior partner Shen Khatten athil lo ti sual to hrema se ama mi mal har satna awanga thil thleng ani thule tuna chuan har sana hranpa anei to lo thu asoite chuan a hne ve che ka niang chu Harold chu rin ngam tura an ngai le ta ani damdoi lo man sual to chungchang hi a tho pui thar senior partner ho hne na hian phalo ma se atinon le duang ti lam ero an ngai to thleng phalo po ani mai thei ti chuan hunan kal le deuh chuan Harold Shipman mi zia le nung changa pa ngai lo na aron lang le tran ta thlak mai ma se heri chung po hian adam lo enkol thin te ero chuan Harold Shipman chunga rin na an la ngat lian em thowa an tan chuan general practitioner thanem ngai tak alani zui zel tho
hetianga athil thalo ti achun zom zel tak noi hian a tho pui a bik takin junior holaka chuan hoi hom lo le mi tiel ching ni a hlo le tran to viawa tlema thu nei tu lam le ni na sang tlon ngai deuh telaka ero a tha hle thung sangkha zakwa somriat chhovel chung zong hi chuan hero shipment hian gp ni na a chela adam lo en kolte anin lama po atlo fo thina wangin heng adam lo hote hi chuan kongle lam tak chuan an ngai na angreng le loisi amai ro chu heng dam lo te hian Dr. Health Chanchin an riat chin hi atam lo hle sangkha zakwa somkwa pani Donnybrook Medical Center atanga a tho puitenen anin mu thiam lo awang an ban kum hian damlo kumlama upato mi somsari pali vel tal athat man ti po heng damlo mai ni lo a tho puitenge po hian an remap lo Donnybrook Medical Center a ban ani nu sangkha zakwa somkwa pathum kum hian 21st Market Street Height General Manchester ama clinic nge a hong ve ta a he clinica hian anupui primrose chu part-time receptionist in a thok ve thin bok damlo en kol a thiam na pia lama hian damlo le tar chaklo zok chunga that alo chhuadar thiam em awang le anin thleng po a alo tro thin awangin he a clinic thar po hian mi a hip ngal le a Donnybrook atang nge po in damlo tam takin an bo ngal rui mai amai ro chu he a clinic thar hon hi damna thlen tu a in thina tam zok thlen tu ani don ti ero tu man an ron muthiam pha hau lova heti ama clinic nge adin ta ka wang hian tho puitela katanga mitmei ven thon tu ra om tak lo wangin adu dan a cheta thiang ani ta deuh ber mai kumsang ka zakwa somkwa priya taronin her chhuwa chuan khotlang thu nei tu te chuan chuti taka shipment en kolna hnuaya mithi tamtamai chu mak an ti in an ngai a thalo chho tan ta hle a tin mithi tamzok te po pitar kumlama upato an ni zela atlang puin an mani in nge ya thi thutlenga an thutlai thi emo khuma an mutlai te ha dam hmel taka an omlai thi an deuh zelbok chu mai ba ka thenom maya brook surgery a doctor te chuan mithi to halral na emo vui theina tu cremation form sign tura herald shipment na ron dil na indot zut maya te chuan ngai thatlo na an nei tran to a British dana chuan doctor en mithi to halral emo phum thei tura pomna cremation form chu doctor dang a tho puini lawin mithi chu a thinge ani ti fin fia nan she puina form assign angai thina hetia then omlam doctor ten ngai thatlo na an nei ruk ta ka hian an theyang angin shipment en kol mithi to zat chuta an han chuilet nak chuan sangka zakwa somkwa pasari kuma rengot po damlo mi somli pakhat ngot mai herald shipment en kol na hnuaya hian mani inluma nge an thi ti mu chua ani a hei hi an clinic atanga thi to te dead rate let som zeta sang ani hem mai he an thil mu chua hian a thongin engthil diklo chi nge inlum let vel ti chu rafak lo ma se Dr. Herald Andrin let na chu anasa ta hle a ti chuan chu an thil chui chua chu local coroner medical examiner lama thlenin an ni hian police te hna an thlen vele chhom ta ani ma se vandoi thak takin police lam hian information thatak an dong chung po in investigation an nei lova shipment a emo amithi chung te tal po an interview lo bok tin tun hmalama athil lo ti sual to te po pakhat ma en le tumna an nei lo ba ka ahna thona engang mi nge alo nei thin ti GMC lampo an zot mi alo bok hei hi police te ngai samle ngai tha luat wa ani rualin police te hian investigation ti mi alovin tu hnai maya damlo thita te medical record anin hat zoka heng medical record te hi herald shipment an damlo te thi chan adu danang taka ati danglam hnu ani ti ero police te hian an re ho lo police te ngai tha na le in thla da na awang hian an hnuwa nuna tam takan chan thei tur an chan lo pha ta ani Juni somni pali sangkha zakwa somkwa pariata Hyde Mayoress Masa Kathleen Grundy chu achena ina thia hu ani a Kathleen hi Age Concern Club ni tina akal zia na thina aronin lan lo wangin achum khatlein hnai te ngai athalova engthil chi ange thleng tia anwanga event chuan thi in anwamuta ani ama hritu tamzok te chu pi Kathleen thina hian athong hle a kumsomret pakhat lai ni to ma se ala chak tha in ala in fit le ti an soya tin khotlanga po ala active le ti an soi bok pi Kathleen hi shipment an atlo hnung ber ti hriat ani a tin adam lai hnung ber tu po shipment a thau ani bok
shipment ero hi chuan zirchian tura athisen alak mai chau thu asoya tin chu ba ka pikatlini fanu Angela in hena arwang chu postmortem po angai lo tur thu a hrilbok Angela ero chuan ngai thalo ruk na anei tlat thum Harold shipment ati hlum tak te kha a then chu a phuma phum nima se atam zok te chu halral ani deuh zela amai ro chu pikatlini ruang hi chu phum ani thum Pikatlin Grandi William ani nu ni reivak lova a chung te ngai ti thalo zual turin thil du om lo hriat an nei zui ta tlat mai chu engdang ni lovin Pikatlin khan athi ma khan ram zong zong pau noi thum singriat man hu vel chu shipment ro chun tura alo da thu ani a Pikatlin fanu Angela e lawyer ne bok chuan rang takin chu in ro chun thil chu enfia turin thu nei tu te angen hala tinzia ka da na thuro chia po anu signature chu siam chop ani thu soin document rim po alem mai ani thu police te chu a hril bok Harold shipment chu September ni sari sangkhasakwa somkwa pariata man ni in Ashton Underline Police Station a hren ani a heta hian Pikatlin Grandi i thi chungchanga thu zo fia ani ta ani heta investigator ten thu an zo fia lai po hian shipment chu a hoi hom lo le pek hle a kumsomriat pakhata upa Pikatlin chu damdoi mang sual thina apu nge bok engpo chuni se Harold athilti sual thin chu zoi Highland ani chhotran ta zela shipment case chungchanga Greater Manchester Police te anin rol nu hian uluk taka investigation nei tran ani ta a investigation kalpui mek ani lai hian ruang som pakhat zet te chu zirchian turle chuizui tura phorle ni in heng ruang an zirchian atanga thil an hu chua tak te chu atamzok te hi an ma ni chowa cheng ni in an thi ma deuh hian shipment an tlo deuh vek ti po hriat chua ani a tichuan Harold shipment hian an chene in avatlo le thewin he atlo hun hi chhun borvel ani deuh zia bok dan ranin shipment an heng dam lo te le tarchak lo te avatlo hian rin hlel na chang an hriat lo mai ba ka Dr. Mewina aron tlo pe chu an lom zok hle thina thingpui te lo lum sakin thatakin an lo kom thren an blood sample la anga ain soi nuwa morphine an thi nge na tur khopa do sangin a chiu ta thena ni heti a chiu zo nu hian ha dam taka thutlenga thutirin emo khuma amutir thina mi ten hur herna lam zonga hun aman pui lo ani ti an hria theina turin thuam po thatak anin beltlang puya tichuan an thi nuwa an medical record ati danglam ta thina ni tumdanga chuan henga chiu hlum te ina hian kirla in an thita ani ti fin fe in thunei tu te lama an thi thu chu a thlen ta thin bok achang phei chuan sympathy card an ti mai lusun te torpuina le kha an thon thin po print lock sa a thon thin bok tin victim thar tur mel pa in ko thlervela po achuak fo thina investigation atanga alanta in shipment hian in pakhata tangin mi pahni ngot ti hlum anei nge he athil ti na hun hi Lakeford High kwa ni in ati hlum masa zo khi kumsom sari paruka upa Alice Gordon August ni som sangkha zakwa som sari pakwa thi ani a apahni na hi Jane Jones kumsomriat pathuma upa February ni som panga sangkha zakwa somriat pariata thi ani ve thung an pahni hian an thi huni nang lo ma se in khata tanga thi ve anni atopa Harold shipment chu mi som panga tha thu boile fake medical report siam thu boya thiam lo chantir ni in October ninga sangkha zakwa somkwa pakwa khan a trial masaber Preston Crown Court nei tir ani a prosecutor lamte chuan Harold shipment hian thile damchung changa thunei tu nia in ngain hetiang hian adam lote a chiu hlum thin ti in an pu a tin amitha zong te kha khongai na mercy killing wanga ti ani thu po soise khongai na wanga ti hlum tuma anom lo ti in an pu bok hemi chungchanga pu na ba ka hian Angela Woodruff Pikatlin fanu kha witness thatak pakhat ani a anu thuro chia chungchanga Harold shipment chan tur ni a inzia na file le document po Harold ina typewriter a chutchwa vek ani nge thuro chia omna dik tak document ero Pikatlin khan shipment hne na ahlan chon lo thu asoya heng thilte ba ka hian damlo medical record po anthi live bora ti danglam ani ti computer analysis atangin an thethei bo adamlo enkol chung te laka po khongai na le lainat na alantir fum fe ngai meu lova
damlo tenun na chan ram tuma be na le ti tak tak na anei lova an chung te ma ale an riata emergency service ko angin langthin ma se record atang alan dan chuan emergency call pakhat ma awm lo thung hengba ka hian alo chin than to angin morphine dam doi chu damlo te tan a cho ol lova ma se heng te hi ama mana tan le midang chiu hlum na turata na a cho te an ni de vek hlom trial nei ani chung zong le proceeding nei ani lai zong zong po hian mi achal delin achapo em maya athil soite po athla kwal ngun le January ni som thum pakhat kumsang nia hearing nei le ani in evidence rang an ngai thak nuwa jury te chuan shipment na puna zong zong te chu thutling le dika pomin mi som panga tha thu boi le forgery document lem siam le medical report thak danglam thu boi or tir ani a mi tha thu boi awangin kum som panga le document lem siam awangin kumli chung tang tura hremna pek ani ta ani ma se he hremna hi Judge John Forbes chuan dam chung lungin tang tur le jela tanga chuak lo hrim turin thutluk na asiam nan ta ani uluk taka inquiries nei ani hnu le felfai tak maya shipment dam lo tha ti chung changa zirchian na le auditing nei that ani le hnu in shipment nei hian atlem bera po mi zani som thum paruk tal chu chiuhlum tura ngai ani a atam zok te chu kumsang kha zakwa somsari panga le sang kha zakwa somkwa priat inkara atha de uvek te an ni hlom mi atha tran tak hi chu kumsang kha zakwa somsari pakhat bor medical license ani hnu nia chut ani a ma se record le evidence mu mal om lo wangin chiang taka soi the ani lo thung serial killer dang te ang lovin henga mi tha te hi achan le wang em han soi tur awang le a a then chuan pitar le kumlama upato te huat na ani wang nian soi lain a then chuan anu thi nei na hrin chu ani tia soi anom bok engpo chu chan le wang ni se shipment hi chuan a soi chuak don lo ti chu thil chiang tak ani a tin anu pui fanau te po chu tiang zelin hetiang remna pe kani chung po hian shipment hian hre om ti na le poi ti na a mela chete ma in alan chu tir lova anu pui hian a thei anga zingin jela hian a pasal hi atlo thina an kutin vuanin anin thlahel thei hle ti alanga tin lekhathon po voi duai lo anin thon bok anu pui primrose hi arin om hle ti a hriat thei Herald shipment hian atan hun chung zong zongin voi khatma atiswala nei ti a in pom lova chutiang bokin anu pui primrose po in evidence thatak tak omma se apasalin mi athatang ti aring lo pur June sangni pathuma Herald shipment chu Durham prison atangin Wakefield prison miswal tarot tak da khomna da ani a hemhuna atan na sela hian January ni som pathum sangni pali akum somnga pariat birthday ma ni tlaya ama le ama bedsheet manga in khai hluma mu ani shipment hian adam lo tenun na le anthi hun akuta om tirang dewin ama nu nange po adu huna tak atitop ati theya he hi chan ber chu kumsomruk ani ma athi chuan anupuin a pension payout atam bera pang nuai khat ala theidona kumsomruk ani hnuwa ero na satakin atlaniam thung hewang hian anupuin sum alak tam theinan adu huna tak intilum ta ni in an soibok serial killer dang anglo takin a victim terin ngam le ngainat ani a victim te hian an thina tu hre hau lovin phal takin anin chiuhlum tirta ani ti te point soila asol tampui om love kan video milo thlir saka wangin lom thu karon soya a pe in ingai thak pa khan milo like sak ve don nia